tezekti. Bu tezekti jak dep kim aytkan bilesizби? Tigi Bakиев кайра келет бекен бияка. В общем, tezekке жакындап калдык, келет окшойт, билбейм. Жана турсу балам. Жаман. Көп нерсени айтып бермей болдум. Үйлөнгөндөр көп болчу эле, азыр үйлөнгөндөн ажырашканы көп болуп атат. Сен bir жума мурда үйлөнөт эле, кайра эле ажырашат. Bir жума мурда үйлөнөт, кайра эле ажырашат. Өзү общем ажыраштын жолун токтоштун бир оңой жолу бар экен да. Үйлөнгөндө кантип үйлөнгөн болсоң, дал ошентип ажыраш кылыш керек да. 500 адамды ресторанга чакырып, bir жылкыны союп, мына бүгүн 2 жаштын ажырашуу тоюнда отурат экенбиз. Узучу менен эрте менен кечке чейин аксакал күйөө муруп койду, аялым сөгүп койду, ал минтип койду, тиги минтип койду. Талаштан башым чыкпайт, эртеден кечке. Азыркы жаштар эмне болуп калган билбейм. Илгери айтпам. Келди. Assalomu. Ajrasha bergile, ber talagыңа. Qanday? Ber, qanchani berding talagыңа? Yo'q, talab berdim. Yo'q. Talab berdim. Yo'q, akcha. Yo'q, biz boshqa masala bilan keldik hozir. Boshqa masala bilan keldik. Qanday o'zingiz o'tirasizmi? Densolliqlar bari o'rda-o'rnidami? O'tiramiz. Yaxshilasiz? Densolliq yaxshiligi, o'rib olasizmi? Temperaturangiz yo'qmi? Bo'ldi, seni önce vrach bo'lib ketasan-da. Sen skoroydan keldingmi? Yo'q. Yeme bunday yaxshiroq chechib beretganmi deb o'ylab otamda. Amay. Sen qanday chechedin? Bunday qilib сөйлөчү kızım bunday. Сөздү толуктап сүйлөсөңөр kızım. Маселени жакшылап чечип бересизби? Анан келип алып эле чечип бересизби? Сен аксакал кишини үйдө эмне болот экенсиң адам. Ошону айтам. Аралашпаса мен канча айтам? Чечсеңер өзүңөр чече бергиле. Ады мен түшүндүрүп берейин аксакал. Мына мындай болуп калды. Аксакал. Бул аялыңбы? Мен аялым, Экөөң бир үйдө жашайсыңбы? Ооба. Өзүң жегенде мунуга деле кишине берсек, Берөлө атабы? алда халаттын кичине келип эле сен халатка чоң келип калдың го. Ай аксакал. Ашкан тамакты бер да ит жегенден көрө бул жеп койсун. Эмне маселе? Аксакал мындай болуп калды. Ал тамак маселеси кара жерге кирсин. Маселе башка жакта болуп атат. Сизден бир жакшы бир кеңеш сурайлы деп келдик эле. Мен деми 8 миллион деп эле коюм, 1 миллион акча бар да, Кудай кааласа. Болсун, балам, болсун. Айтканыңыз келсин. Болуп калат деп эле турам мындай. Уверенный жүрөгүм ток, Кудай кааласачы. Анан ошо миллион сомго мен машина алайын дедим аксакал. Азыр машинаңда Ötesi hiçbirine karab, anan abiyomuna karab, ona uçurashıp kaldır eldir. Oşoğa kişiden bir normal maşina alıp alayın desem aksakal. Hazır biröden karı surasan dele maşinan kuru toyrak bolsa beret. Oşondoy bermeyt. Oşondoy gelir. Ana men maşina alayın desem, geliniz turup alıp üye alış gerek dedi. Başı yok da. Oşonda başı yok da. Ya inanayım balam bey. Maşina gerek de. Конечно, maşina gerek. Maşina gerek. O, mına ayttım turam, aksakalın dele men aytkamda, realni aksakal. Kızım, maşina gerek balam bey. Nege gerek? Maşinada dele yaşasan bolot. Ha, bolot. Üydü mü ne kılasın? Bu yıl svet çok bolot da vatat. O, tem böyle. Maşinada kalan vakta çakıp kalan vakta öçürüp alıp oturuveresin. O, bak, конечно. Kaysı rayonda svet çansa maşinan alıp var o şerge toktotu olasın. Mına Slovenya, düşünsen ya, gördün mü? Kandaysın. Bolot yaşasa. Hayır, bir kölüp kalsa gün var jerge jilip alabız. Hamjesi var. Neme balam? Jeep alasın mı Jeep? Bir жаңы чыккан Lexus'un da bir жаңы variantı чыгып турасың. Mende var da. Аны эч ким тебелек экен. Mende var da şu. Чыгып элекпи? Анан ошону алып туруп, ошону алайын деген да. Мындай балам. Ошол менде бар. Акырас 2 айдан бери өткөрө албайттым улуба. Неме? Давай. Ошону 300 га берейин балам сага. Түшпөйсүзбү? Жак, балам. Болгон ошол азыр машина көтөрүлүп атат. Давай. 300 миңге берейин балам сага ошого. Давай. Макул? Коланысың. Болду балам. Болду 300 миң. Машина керек да, машинанын ичинде жашай берсең болот. Азыр заман машина керек заман да бей. Бирок бир жери болбойт да. Неге болбойт? Болбойт. Машинанын ичинде бир жер болбой калат экен. Неге болбойт аксакал? Бир жакшынакай машина болуп атса. Болбойт. Жо мен көрдүм да, болбойт экен. Болот.
Makul desene valla bolbayt eken. Joq aksakalım nege bolboydu al degen Men gördüm da bolbayt eken. Aynamasаңыз ақсақал. Aynen balam. Bolbayt. Hem şu gelin bala maçların içine gir yusap olmak bulan. Ana yakmaksın. Girdin susun içine tövürmek bulan. Реальный ақсақал екен. Мешкері жігіт тапай. Болбойт, Мешкері төбеттен. Болбойт. Ayağı dile tuğra. Biroq hem maşinede şu hazırkılar tangalamda üy olmasa mine birdeme olasınlar bey. O da. Şart yok. Şart. Ya ilgeri biz. Екі этаж үй bir demesin hazırkılar deyenen gelin törebeysim desen hele. Şart yok deydi. Silerge mine şart gerek. Kolun addelini, zalın addelini, ikinci etajda 3 spalini boş durat. O? Buna biz ilgeri. Kol zalı жоқ ele. Şu boz üydün içindele. Bir bacağın arka vuruşta, bir bacağın bul vuruşta le. 12-13 balalı olup gelgen biz. Bu kaytmakçı. Hazırkılarla bileyim mi enenayım? Eğer de bizge oşundan şart bulğanda hazırkıday. 28-29 balalı ola hele. Negisi balam kızım seni gidele tuğra. Тура. Üy olmasa bolbayt hava. Ünkürde olsa üyün bolğan jakşı deydi. O da. Ama Svet yok bolsa tezek var, Kudayga şükür. Yaşay beresiňer. Opşum munday kıl balam. Hi, tezek be. Yok tezek eti içpeçe. Hi. Ne bu tezekten başkana aytpay kalaňyzlar? Men isteňer baş bolup dile tezekte aytat. Ne tüşüňerge tezek kirip kalgan mazırklar mine. Bunday da. Bir üy var da. Hi. 3 komnata. 300 minge bul maşinany berip atpayman bu. O. 700 min akçaňar kaldy bu. O. Oşoga jana 3 komnat üýdi alyp koýboýsun bu kızım. Alıp koyayım meyli. Oşo muna bir üy sağa, bir maşina buga. Muna. Jakşı boldu. 700 mingdi üýde sen. Üylü de alıp koy. Muna. Uruşpay O. talap kala Muna son boldu. Muna ke. Al üy. Sen 300 minge maşinan aldın. Sen 700 minge üýdi aldın. Eme. Üýüňer jakşylykka nasip etsin. O. İçinde akar çakar bolup göbeýgili bolam. Allah. Ay ақсақал. Eme kızıl gitevi var da. Kanday? Kızıl gitevi. Bişkekte жаңы түшкөн үйлөрдүн биринде эле кызыл китеби жок. Жашай бери эч ким деле сураган жок. Кызыл китеби эмес, чыбыр китеби деле жок эч кимде. Ana men кантип сатам аны? Ала албай атып атаң башына сатасың кандай немесиң сен? Em geleceği satsam mı diye oylayım. Мындай кыл. Бул 700 миң, sen 300 миң. Машинанын акчасын берип коюп алам. Сүйлештік бuyurun. ақсақал. Siz tezekte otmayız mı? Men tezek жагам mı? Жок, жейсин. Ey, Жагат да тезек. siz bu tezekti jak dep kim aytkan bilesiz mi? Tigi Bakиев кайра келет бекен бияка. В общем, тезекке жакындап калдык, келет окшойт, билбейм. Жана турсай балам. Жаман. Көп нерсени айттырып бермей болдуң. Келе кой, өзү билет да. Eski jarаны қозғабачы. Үйдө алдык да ишилсе. Машина алдым. Эме балам ошол үйдүн ичинде көбөйгүлө. Мага акчасын бергиле. Муну жол тайгакта кетип калайын тоңголокто. Акчаны берип койгула балам. Азырбы? Анан качан бересиң? Қанчасын ойнатып атылы? 12'sinde. 12'sinde vereyim ақсақал. Нени? Түшүнбөдүм. Менде азыр жанымда ақсақал жоқ ақсақал, көздөнчү. Не жок? Жаныңызда ақша жоқ, но лотерея алғам 8 миллиондук. 12'sinde ұтып қалсам алайлы деп экөөбүз урушуп кеткенбиз да жана. 12'sinde берем ақсақал. Азыр акча жок. Жоқ, эгер ұтып Атаң басына сурадым. Атаң басына сурадым. Hayır. Canım, qandaysiz? Жақсы. Yaxşı